Kublaya pigi plogi para juar barok ki baju sengut tenar basngap ya ki video ha kane ka channel. Te perlok ha kane ki video mata tung na page na pedeng jugini ki kat artli ki group. Ha ka baka FIFA kala depan pia nagam ta ka World Cup arhajar arphunru. Ka ka group ka bade ka ta group of death lane ka ta group ka badon ya ki tim ki ba khlan bha. Namar sap artli ki tim ki bila rung lupa ka World Cup arhajar arphunru. Kat bah nriu teli ke tim kin sarung ling baka playoff hab nay match. Kata South teli ke tim na Europe kin sedang yorung kin tupru ya ke Italy ling baka playoff hab nay match kat ba arteli pat ling baka intercontinental playoff. Kambut hadu menta sapu arteli kiri kira don lupa hakalis nagam taka World Cup arhajar arphunriu. Kat bah sah nriu teli kin sarung ling baka playoff hab nay match. Tena kini kat artlegi group kibelah pihak mentaling baga FIFA tung ne pej hang ni kendiet ke kata group kabadega group of death kabagi ong lane kata group kabadon ya tim kibak klain borbha te mentahang ni tung sedang naga group E ki tim kibak kentup haka group E haka group E kadon ke Mexico kadon ke South Korea kadon ke South Africa bat haka group E kan sarung ka wei lingba ka playoff lingba jugini ki tim kala bandai ke Denmark kala bandai ke Czech Republic kala bandai ke Ireland lane kala bandai ke Macedonia te kini ki tim ki bahap haka group E haka group B pat kidon ke Canada Switzerland bat ke Qatar bat ka wei kan sarung lingba ka playoff kata kala bandai ke Italy, kala bandai ke Wales, kala bandai ke Northern Ireland, kala bandai ke Bosnia. Tekini ki tim kiba kentup haka group B. Haka group C kidon ke Brazil, ke Morocco, ke Scotland, ke Haiti. Tekendiet haka ni ke group C ru kidon ki tim kiba klain borbha kata ke Brazil, ke Morocco, ke Scotland, bat ke Haiti. Haka group D kidon ke United States, ke Australia, ke Paraguay, bat ke wei ke Bansarung, lengba ke playoff. Kala bandai ke Turki, kala bandai ke Slovakia, kala bandai ke Romania, kala bandai ke Kosovo. Kini di tim kibadon haka group D. Haka group E pat kadon ke Germany, ke Ecuador, Ivory Coast, bat ke Kuraka. Haka group F kadon ke Netherlands, ke Japan, Tunisia. Bat ka wei ke Bansarung lemba ke playoff kala bandai ke Ukraine, ke Poland, lane ke Sweden, lane ke Albania. Nap deng jugini ki South teli ki tim tang ka wei kan sayurung haka ni ke group F. Haka group G pat kadon ke Belgium, ke Iran, ke Egypt, bat ke New Zealand. Haka group H kadon ke Spain, ke Uruguay, ke Saudi Arabia, bat ke Cape Verde. Ka Spain kentup haka group H haringkat ke Uruguay bat kumjuru ke Saudi Arabia. Haka group I kadon ke France, ke Senegal, ke Norway, bat ka wei ke sarung lingba ke playoff. Kala bandai ke Iraq, kala bandai ke Bolivia, kala bandai ke Suriname. Te hang neru kadon ke tim kidon ki tim ki baklain borbha haka group I. Te yul se kala bandai ke ni kata group of death. Namar ka France ru kadeka tim ke baklain borbha nang ta ka Senegal ru kadeka tim ke baklain borbha namar ka dang syukur ya ka namadu haka Africa Cup of Nation bat kumjuru ka Norway haka ne ka World Cup qualification ka Norway kadeka tim ke baklain borbha te ngatrai kanika group I kala bandai kata ka group of death ke bagi ong namar hang ki don ki tim ki baklain borbha. Haka group J kadon ke Argentina, ke Austria, ke Algeria, bat ke Jordan. Haka group K kadon ke Portugal, Colombia, Uzbekistan. Bat ke wei ke Bansarung lengba ke playoff. Kala bandai ke DR Congo, kala bandai ke Jamaica, kala bandai ke New Caledonia. Nap leng juga ni gilai teli ke tim tang ke wei ke second tup haka ni ke group K. Haka group L pat kadon ke England, ke Croatia, ke Panama, bat ke Ghana. Kini kide ki kat art lagi group haka baka FIFA kalau depan pihak nakam taka FIFA World Cup arhajar arphunriu.
Sapu artli kiri, sapu artli tim ki belarung lupa hakane ka World Cup arajar arpun riu. Bat sah riu tli tim ki ban sarung lengba ka playoff ha obne mat. Te kat kum ka jing pe ka jong phi sai ru ki komen hakane ka video bana pedang jong ki grup ki bala phi ka FIFA. Thrai ka ka grup ka bade group of death ka badon ya ki tim ki ba khlain borba. Hendai kat kum ka jing pe jongate ka dika grup I namar ka France ka Senegal ka Norway kini ki lightly ki tim ki ba khlain borba. Basa ka wepat ka ban sarung lengba ka playoff kalaban ke Iraq, Bolivia lane ka Suriname. Ku bless you bon.